Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha yasekuseni siphathela umfundisi uMvubu wasemthonjeni wokuphila inkosi imbusisa. Baba Nkosi yezulu nomhlaba, umthandazo wesabatha, imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu wakithi onomusa, ngicele Mshumelo Ndwandwe amelekelele umthandazo, isibusiso sithole ezulwini. Baba Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyakhuleka ezulwini, ngiyakhuleka Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyabingelela Jehova wethu omuhle ngezulu, ngikhuleke emakhosini ezizwe zonke, ngikhuleke eNdlunkulu yasezulwini, bese ngibingelela obaba befundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, ibandla lonke elihle lonyaze egameni lonyezi. Amen. Baba Nkosi yezulu nomhlaba, umntwana lo Nkosi yamakhosi omncane nje Nkosi yamakhosi engakwazi ukukhuluma, Nkosi yamakhosi usafunda nokukhuluma, usafundiswa. Ngiyacela ke Nkosi yezulu nomhlaba, ungembathe Nkosi yamakhosi ngomoya wakho wasezulwini. Ngiyacela Jehova wethu, wehlisela umoya wakho kimi. Nkosi yezulu nomhlaba, ngakhulumi okuthandwa yimina, ngikhulume okuthandwa uwe Nkosi yamakhosi ezulwini. Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba, ukuba ngivumele Nkosi yamakhosi, ngibambe ingoma Nkosi yamakhosi, ngibuyise isibindi. Kunzima la Nkosi yamakhosi, ngiyangangazela, ngicela ukubuyisa isibindi Nkosi yamakhosi ngengoma ka 145. Uphumeni welanga,
Ngiyakhetha ngiyazibezwa bantwana bahle basezulwini. Angiqale ngibonge Nkosi yezulu nomhlaba. Uba sithema sifika Nkosi yamakhosi. Sibuze sinje. Wasivumela Nkosi yezulu nomhlaba sathi mdedela ngene. Wase ungena nathi Nkosi yamakhosi kumdedela. Siyabonga Nkosi ngoba asazi noma ungena kwethu kwakuhle enezulwini.
Asazi noma sasikufanele yini ungena kodwa Nkosi wavuma wathi asingene. Baba Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyacela Nkosi yamakhosi ukubonga nyazoluhle lasezulwini. Ke ngibonge Nkosi yamakhosi imlando osowuyilobile Nkosi yezulu nomhlaba uhleli kuleso sihlalo ohleli kusona. So ubhale Nkosi yamakhosi imlando eminingi. Ngicela ukucaphuna nje Nkosi yamakhosi emincane ngingaziki nokuzika kuyona mhlambe kuyozika ngelinye uNkulunkulu methanda. Kodwa ngifuna ukukhipha ihloko nje ukuthi uNkulunkulu ehleli kulesihlalo wafika emzini waseTafelkoko. Esabelweni uma efika khona kuumashi wabona izinto ezinhle ziphambi kwakhe zenziwa abangcwele bakhe wathi namhlanje na ebhala umlando wathi namhlanje na bonke abenze lo msebenzi omuhle kanye ngiyaziqeda izono zabo wathi ngizoqala ipheje elisha. Ayibonge Nkosi. Kwakumlando Nkosi yezulu nomhlaba esasiqala Nkosi yamakhosi ukuzwa sila emhlabeni kuqedwe izono zabantu bephila. Sasiphila Nkosi yamakhosi wathi uyaziqeda izono zethu wathi namhlanje sizoqala ipheje elisha. Wasuka lapho Nkosi yamakhosi washone ICC wafike wathweswa iziqu kwathiwa wena kwathi uprofessor Nkosi yezulu nomhlaba. Kwathi uprofessor kushiwa ICC ngoba Nkosi la uhamba khona yonke indawo ufika uvunywe. Bayakuvuma Nkosi yezulu nomhlaba. Uneshwa umuntu ongavumi nangenhliziyo yakhe. Uneshwa umuntu ongavumi ukuthi shembe ngiyazulezulu uNkulunkulu yamdabukela. Wadlula lapho Nkosi yamakhosi washona eSwazini bafika bakuvuma. Ngiyathatha nje Nkosi imlando osowuyibhalile hleli khona lapho. Wafika eSwazini bavuma Nkosi yamakhosi wavunywa ingonyama yakhona yavuma yathi kube insuku ziyakwazi ukuhlehliswa ngabe ngiyazihlehlisa ke ngihlale nonyazi. Wadlula Nkosi yamakhosi washona eMozambique. eMozambique bafike bavuma Nkosi yamakhosi bathi uNkulunkulu. Imilando leyo bengithi angiyicaphune. Wadlula Nkosi yamakhosi washona eRobben Island. Wafika wabageza bonke Nkosi yamakhosi ababekhona behambele khona. Wafika wabageza Nkosi yamakhosi ngoba bangabakho Nkosi yezulu nomhlaba. Sasikhona Nkosi yezulu nomhlaba. Ngiye ngizwe bekhasha Nkosi yamakhosi bethi wasukuma esikebheni wema. Awusukumanga Nkosi yamakhosi wakhuluma ngezwi wathi lento yenzani wase uyathula umoya. Wathi lento yenzani ehleli phakathi wathi lento yenzani. Idlaliso magaga sithi kunomoya kakhulu. Wathi lento yenzani eseyathula wase uyathula umoya yase iyahamba kahle. uNkulunkulu nyazilwezulu. Amen. Ngicela Nkosi yezulu nomhlaba usivumele singene kuJuly. Ngoba uJuly sike sawulahla khona legcekeni Nkosi yami waphunyuka siuphethe. Waphunyuka ukuthina Nkosi yami Nkosi usivumele wathi uJuly nangu ngiyaninika wona ngenani. Waphunyuka. Waphunyuka uJuly. Sicela sibuyisele Nkosi yami Nkosi kuJuly. Ngoba Nkosi indlela yethu masiya July ayiqonde July kodwa iqala ishone linda kodwa sibe siza kuJuly. Indlela yethu Nkosi iqala linda ngoba sisuke siyofuna ukhiye ungena kuJuly awukwazi ukutholakala songaphakathi endlini ungavulanga ngokhiye. Uma uzongena endlini uqala uvule ngokhiye ukade ungekho ubuye kade uvule ngokhiye bese uyangena. Awukwazi ukutholakala songaphakathi ungavulanga ngokhiye. Inandunga enphume phakame
Verse 4. Shumayeli wesihlanu. Qala ufunda verse 4. Bantwana benkosi. Oh, abeqale lapha ku embhalweni. Aqala embhalo 29 verse 1. Ke sizwe ukuthi njengoba la sibuthene lana nje, sibuthene ngoba yini. Umbhalo 29 verse 1. Nangenyanga yesikhombisa. Ithi incwadi nangenyanga yesikhombisa. Inyanga yesikhombisa eyiphi bangcwele? Inyanga yesikhombisa eyiphi? uJuly, singathi kuJuly manje. Ngenyanga yesikhombisa asizwe ukuthi ngenyanga yesikhombisa kwenzakalani. Ngosuku lokuqala lwayo. Ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa. Manibe nomhlangano. Ibe nomhlangano ongcwele. Umhlangano kaJuly umhlangano ongcwele. Ningawenza umsebenzi wemihla. Abashumayeli abayifundi ngisho ukuyifunda incwadi. Ebamemele emzini yomuntu ethi mshumayeli imkokheli nebandla siyanimema. Ukuba nibe kanye nathi kuvuka nathi sobe sibuyisa ubaba nomama. Abayifundi leyo ncwadi ekhomba uJuly. Ngoba kwenziwa lutho emakhaya sikuona asihlabi makuJuly kuhlatshwe ezulwini kuphela. Kungusuku lokushaya amatilongo kunina. Njengoba simela phela sasilindile uNkulunkulu ukuthi avume singene wahamba umfundisi uMphele wayosikelela uNkulunkulu ukuthi singene wabuya nezwi elithi asingene sathi siyahlabela siyangena sathi ushaya amatilongo kungenisa umhlangano kaJuly. Ninikele imnikelo oshiswayo ube iphupho. Njengoba sihleli lana nje umuntu enze sho ukuthi abakubo banikelela impepho. Ungahlali la kanti impepho uyinikelele. Khona umuntu okuze kuvala umhlangano ngoba njalo umvangele eguqa la khona abantu abasukuma lapha emuva bahambe baphume kodwa kubiza imisebenzi yasezulwini. Funda. Inkabi inye entsha Nkosi uyifune mawulana ukuthi njengoba ulana nje uJuly awushiyanga nekhaya. Ngoba hlambulana nje uJuly ushiye ekhaya. Ngoba makuziwa uJuly kuyavunywa. Khona isikhathi la kuvunywa khona uwashisa isitsha sakho sokungena kuJuly siclean. Mhlamba uzanguye ngakovuma njengoba ulana mhlambe nebhuku la 23 aligcwele.
mhlambe nela 14 aligcwele, mhlambe nela 25 aligcwele, uJulayi ushiye ekhaya. Hambisani ezizindaba lapha ngakithi khona insizwe kade sinayo la ekade umvangela umyeza ngelinye ilanga umvangela umyeza ehlele ethandaza ebiza loNkulunkulu lapha phambi kwethu akazi ukuthi umuzi sawuqaqwe izinsizwa ezombulala ngoba njengoba silana nje abantwana benkosi sifundisiwe ukuthi masihamba siye emhlanganweni akubaca kwamatshe ekhaya ngoba khona isikhathi uNkulunkulu la ikhipha khona ingilosi sakhe athi azihambe ziyogada imizi esiphuma kuyo aziyogada imizi yobaba ushiya amatshe esesikhotheni uwashiya uhambe amatshe asesikhotheni ushiya amatshe eqothukile uhambe uNkulunkulu amatshe eqothukile ayamangala ekhaya kodwa uNkulunkulu uthi asiqale siqala amatshe ukuze ingilosi maziphuma ziyofuna imizi yamanase zibone ngawo lamatshe mayifika lapha ya zifika lensizwa ziwuqaka umuzi kuvuka amatshe ushambe lophamwe wavusa amatshe abantu wavusa amatshe abantu uma bethi bayabheka bathi hayi ngeke khona abantu lana khona abantu la abantu bakakela umuzi kusho ukuthi kunenkonzo lana kanti akhonkonzo kuvuka amatshe lawa amhlophe acakwayo kakumuzi avuka ababantu base beyahamba zahamba inkabi zabuyela emakhaya wasebizwa enkantolo yehlathi ekehlathini wathi waphuthuma la asima nje lapha la khona manje asimqedelele wasathandaza wathi inkosi ngiyazi ukuthi njengoba ngibizwa lapha ngiyobulawa sho njalo umvangeli uthi njengoba ngibizwa lapha ngiyazi ngiyobulawa kodwa wena ngoba uNkulunkulu ngicela uhambe nami awuhambe ngisho ingane yakho ithuma uthi hamba uhambe noNyasi ngisho uphume ekhaya athi unkosikazi uhambe noNyasi kusho nezingane zithi baba uhambe noNyasi mawuphuma esikoleni uthi nihambe noNyasi wasethi inkosi wathi ngicela uhambe nami ngoba wena uNkulunkulu wathi ngiyazi lapha ngiyobulawa njengoba ngibizelwe ehlathini nje ngiyobulawa wafika eselindiwe sekumiswe umuntu ozofika amshaye wasethiwa uye lozayo ashama boss athi uye lozayo uthi umvangela umyeza uthi wasuka lo muntu wenza uthi ngase ngiqonde nami ngesibindi ngoba ngikhuluma noNkulunkulu wami uma ngifana kulungile ngife uyazi ukuthi uNkulunkulu wami uzongibona ukhona la ngihamba khona uma ngifa kuyobe kuthande yena wasesuka eqonda waphuma lo muntu wenza bezohlangana wathi uyelo wathi ngimbone uphi wathi uyelo wathi ngimbone wathi uyelo wathi ngimbona ngimbone base baphambana uthi ngimbone
bazohlangana baze baphambana uthi angimboni uthi angiboni wasethiwa hayi asimiyekeni lo muntu noNkulunkulu wakhe unzima kakhulu wasinda kanjalo siyabonga nyazi lwezo siyabonga uNkulunkulu wakithi ngoba ngesikhathi zonke unathi Mshumayeli 5 verse 4 Uma ufunga isifungo kuThixo njengoba silana abantwana benkosi noma uba nona wafunga isifungo sokuthi uzoba umntwana wonyazi ungephuzi usifeza kanti sasifungela ukuliphikisa njengoba sifunga sithi ungena emanzini uthi ngithatha isifungo namhlanje sokuba yiNazaretha ngangithatha isifungo sokumphikisa yini akathokozi ngezula ithi incwadi uma uthatha isifundo ungayeki usifeza safunga la sathi siyohlala endlini kaJehova ukuze kube sepheli kwensuku zethu sisahleli khona ushambelo ngelinye ilanga uthingo lamakhosazana likhuluma indaba enkulu lithi umhlaba useyiphalishi ngangikhona amatshe angakaqini ngangikhona lithi angaze ngiphikiswe namhlanje ngizophikiswa kanjani yabona ushamba uthi usuka kude kanjani umhlaba kwakusho uNkulunkulu exoxo umfundisi ungithi la ngezana uthi umhlaba useyiphalishi ngangikhona amatshe angakaqini ngangikhona uthi ngangaze ngiphikiswe uthi namhlanje ngizophikiswa kanjani wakhala ushembe wakhala ngathi mina zethu kanti lesifungo sasithatha sasenzayo wakhala ushembe iko ngathi ngihlabela leya ngoma imvule ngayo ephumeni kwelanga bengisosizini ngoba ithi lapha phezulu ushembe wayidabukile sizokwenza njani ngoba nami ngiyakhumbula esimini yaseEdeni uAdam noEva sebonile wakhamba uNkulunkulu babaleka abacasha wabamemeza wabafuna wathi nicashephi nikuphi nikhona buyani bathi baba sonile base bebhinqa amahlavu bathatha amahlavu omkhwane bawabhinqa ngoba base bengagqokile none kanjani nibone kanjani nonile sibone ngobuze bethu sesibuze nishe nobantu nibuze bathatha amahlavu omkhwane bawabhinqa base beqonda khona sizowathatha nini amahlavu omkhwane siwabhinqe siqonda onyazi sithi baba sonile so phingani namahlavu omkhwane siqondo onyazi lithi baba sonile ezivuma izibeka kuwe amthethelele wisala izivuma ufika indoda kuye ithi baba ngiyahlupheka mina ithi ngizelwe nezingane eziningi ekhaya kodwa zimekahle zonke yini mina ngihlupheke ngizobuza baba ngoba sonke singamakholo akho sonke sikhonza wena ekhaya akekho waphuma eceleni ngihluphekelaani mina yathula yathi kuyaphambili esihlalweni yasekuyihletha inqika yaseyivuleka yithi yaseyivuleka yaseyithi ukuma wakho wasethi ukhona wathamba obizuma wakho
wasebuya unina uma efika lana uthi lengane upuyise wayo uthi ayise wayo sagagene naye lengane yakanjwa igama layo yakanjwa yimina lezo zinye zakanjwa yise le kodwa yakanjwa mina uthi ngako igama layo lingasho sengibuya kwemndenini yayo lemfana emndenini wakhe lomfana angitholi igama lakhe alikho ngale ngoba wakanjwa wena ingane ayikanjwa unini kanjwa uyise uma uyikamba wena unina wayo udalisa ihlupheke leyo ngane ngoba igama lakhe libikhona ngale ayizidle khaya ngisiza wena njalo ngoba ithi ngavele sewunegama layo sofuna ukuthi aphiwe aphelele kodwa unyazi lezulu uthi ngibuye emndenini yalomfana igama lakhe alikho ngale kulowa muzi la khona uyisaba ke ngiye ngafika khona ngabuza usibani niyamazi bathi asimazi alikho igama elinjalo la ayibonga inkosi lana abantwana benkosi asinikaneni ithuba inkosikazi la khuluma uMkhize la uthi inkosikazi yahlabelela idilike entabeni yahlabelela ingoma yeyinkonzo ngiyasaba ukusho ukuthi iphi inkonzo kodwa koyinkosikazi yebhantshi le yasehlabelela inkosikazi idilike entabeni uma idilika lapha entabeni ihambe lenkosikazi ayilalele ihlabelela kahle yazi yazofika la kena yasefika imala kena yathi mfana wami ngiyakuthanda wathi uMkhize uma uyangithanda wathi mfana wami ngiyakuthanda wathi wena uhluke kanjani enganeni zalelizwe indaba wena wehluke ingane yeNazaretha yehluka phakathi kweingane wangehluki kanti uyingane yaliphi wena eNazaretha wangehluke ngoba ingane yeNazaretha yehluka uthi wena uhluke kanjani engane zalo uhlukile wena wasethi ngifuna ukuzwa mfana wami uthandana yini oyithanda kakhulu wathi ngithanda isitokofia lokudliwayo wasehamba lo nkosikazi wathi angabe ngiyokwenzela ekhaya wasehamba yomenzela ekhaya uma ehamba yomenzela ekhaya uthi wahlala la uthi kwakhona ingane edlule ekseni ekseni nasentambama ifuna ukudla ifuna imali idlule ekseni ifuna ukudla ifuna imali ayinike ngoba nje uhleli lana nje bazokuhlola inhliziyo yakho khona umuntu ozokanamathele ngento uzuhlubuke efuna ukususa uNkulunkulu mefuna ukukususa kuye udala amacebo uNkulunkulu athuma umuntu la uNkulunkulu athuma umuntu enkonzweni uma ephethe inkonzo athuka abantu bese uyancapha wena uNkulunkulu kanti befuna ukusula wena incwadi ezingcwele wase lo nkosikazi ebuyele emuva uma ebuyele emuva lo nkosikazi wafika wakwenza lokudla wakuqeda uthe mayiphuma ekhaya ehlabelela wamuzwa uMkhize ehlabelela sephuma ekhaya uthanda ukuba kujana ekhaya kusentabeni uMkhize uphansi lapha esitolo ayisebenza kusona uMkhize wasephumulana manje ukhona wase lo nkosikazi ephuma nalokudla uthesa phuma nalokudla ehlabelela wasezwa
ekhathala wakhathala amalungu omzimba wonke wayezofikela na ubuthongo waseyalala umkhize uthi esalele kwathi qatha inyanga yezulu ifaka umjiva wayo ifake isigongo sayo ishayisa ujayo eBrown yasayithi qatha yasayithi yamfana wathi baba hawu shembe uNkulunkulu amen singaphila ngani nkosiyezwe nomhlaba silahlwa wuwe wasilahla inkosiyezwe nomhlaba noma sizona sona njalo sithethelele wase ethi qatha ubaba inyanga yezulu yasayithi mfana kukala iphethe isikhaftini inyanga yezulu esibovu esinesivalo esimhlophe yathi uyasibona lesikhaftini wathi ngiyasibona wathi uyambona lonkosikazi okade ehlabelela kahle othe uyokulungisela ukudla wathi ngiyambona wathi uzofika nesikhaftini esinje kodwa sisobe sinopoison ozungasihi nkosikazi yebhanje yasethi inyanga yezulu yathi kodwa ngizoletha umuntu wami ozokudla lokhu kudla wena uzungakudli vuma inhliziyo yami vuma Isabelo 51 wasehlabelela lenkosikazi yefika uma ifika lana ingakofiki la uthi umkhize lenkosikazi yavula unyazi inyanga yezulu yavula kulesikhaftini yabuya neplastiki wesinkwa uplastiki lofaka izinkwa yathi lo plastiki uyawubona yathi lokudla kuzofika kugoqwa ngoplastiki onjena kufakwe esikhaftini uzunga kudli leyo kobe kunobuthi lapho uthi wasehlala uthi walinda sevukile ushembe uthi fikwa isihlwathi manje khona ngizofika ngikhulume nawe amasu asezulwini fikwa isihlwathi khona ngizofika ngikhulume nawe indaba enkulu wasefika lo nkosikazi uthi wathi efika wayembuka emehlweni wathi ngiyakuthanda mfana wami wathi ngiyakuthanda wathi nakudla sengilungisele kona wathi thatha udle njengamanje ngibhekile wasethatha umkhize wathi lokudla njengoba ngendlela engikuthanda ngayo wathi lokudla ngiyakuthanda kakhulu ngiyengithande mase kubanda wathi ngisazokufaka efrijini manje sazofaka efrijini lokudla zokudla sekubanda wasadlula wayephatha isipaqaku wadlula wayemfuleni uthe kuye emfuleni wadlula la wabuza ukuthi akukobandi awuhlabe noma ipune embili ngibhekile wasethi asekusele kancane kubanda kodwa ngikuthanda mase kubanda cha ngoba itheke ngezulu ungamphothi ukuthathe kodwa ungakudli uthehleli esacabanga le ndaba yalokudla kwafika umfana walo mama lo mama unomfana oyedwa nje umzele munye kwafika umfana oyedwa nje wafika wathi bhuti wathi ngeke ngikhuphuke le ntaba wathi ngilambe ngiyafa wathi ngicela ungiphukudla wathi anginako ukudla okukhona la ukudla okulana engikuphekele uma wakho wathi awuma ubephekeni wasemtshela wasethi letha la ngizohlaba ipunu nje embili entathu ngifike ngimtshela uma ukuthi ngidlile ukudla kwakho wasengena
wasemnika umkhize wahlaba wathi eqeda ukuhlaba wabhukuza phansi wangazi umkhize okwenzani wasephuma ememeza wathi wemadube waphuma kanti ufika wabeka amanzi wasevela ngamawindi efuna ukubheka ukuthi kuzokwenzakalani laphaya kumkhize la ishiye khona ukudla vele ngewindi wathi ememeza wathi kwenze njani wathi umfana wakho wathi yini uthi wagenqe kanje ngekopi esuka phezulu wathi wenze njani wathi uyafika la uyaphela kwenzeke udla ukudla lokhu onginike khona noma ungahlakanipha kanjani ngeke uze umhlakaniphele ushembe ngeke uze umhlakaniphele ushembe kuye kwenzeke nesikhohlwe la ukuthi ushembe uNkulunkulu uthi kiwa kena bese kuqale kubhungwa ukuthi uzofika kuthiweni kuyena kuze kuphunyelelwe kubhungwe la ngaphandle qala saka sabhunga kulowa muzi ogcina ulahlekile okwakuumuzi wasemthwalume ngathi sasikhathi umuhle othingweni umuzi wasethembezile sabhunga kuona nabagqojo mhlawumbe bakhona babekhona la wathi ubaba uzothuma befundisi bawungenisa umdedele wasibiza umfundisi wakithi ukhubisa wathi asihlanganeni wasihambise kubaba sisho kubaba ukuthi abafundisi abangezi bongenisa umdedele ilanga la ichitha lento lokuthi kusuka abefundisi bawungenisa umdedele sabhunga sase siyasuka sizangala sathi masifika lana saba isikhathana esincane ingane ingenile laphuma uThixo lathi njengoba nilana thanda ngomphikisa ubani uthi ngiphikiseni kade sibhunga ngale sakhohle ukuthi njengoba sibhunga nje ukhona wathi njengoba nilana thanda ngomphikisa wathi ngiphikisela wathi yabe wathi amphikiswa mina wathi ubani uthi ngiphikiseni wasekuthi nya waseqambane khulumani qambane bengizothi qambane nomama ngake njengenisa umuntu esulwini akhona manga uthi uNkulunkulu akhona amanga amahle amngenisa umuntu esulwini qambane nomama ngamahle angenisa umuntu esulwini wathi nya akubhungwa mawuyiwa lapha ngoba ngesikhathi ubhunga ukhona unilalele ayibonga inkosi funda baba 51 izihlabelelo qale verse ngihawele Thixo sizosho nini ukuthi nyazi lezulu ushawukele ngiyawukele Thixo ngomusa wakho unyazi linomusa bafowethu unyazi liyadala yonke into ekhona emhlabeni ivele ngonyazi angithi uthi embethe umzimba oqala uthi msukwane sidala umhlaba nobaba sawusekela ngamatsha esikhombisa uyadala uNkulunkulu uyadala funda baba qhubeka ngihawele Thixo ngokomusa wakho ngokobuningi bobubele bakho ngihawukele Thixo ngomusa wakho unyazi linomusa kodwa manje sifuna ukudlala ngomusa onyazi mawuhlangule izimpambeko zami ubani okathandaze kanjalo makuthandazwa nje athi inkosi ihlangule iziphambeko zami ngoba sathatha isifungo sathi inkosi singabakho konke kuphupha umhlaba siyohlala endlini kaJehova kuze sepheni kwensuku zethu sisahlala endlini kaJehova namanje funda mawungihlanzisise kakhulu ebubini bami ayi nayi insila bafowethu insila bafowethu asazi ukuthi siyongena kuziphi iziba noma kumele imfula sisosinsila
ngoba isithunzi salenkolo inhlonipho. Angithi liyezwakala. Isithunzi salenkolo inhlonipho. Ake ngikuphe nje nali ivenge lalenkonzo. Inhlonipho, ukubekezela. Inhlonipho, ukubekezela. Uthando. Nazi izinto. Inhlonipho, ukubekezela, uthando. Funa ube nenhlonipho kuleli bandla, funa ube nokubekezela kuleli bandla, funa ube nothando kuleli bandla. Manje mawungenayo yonke lento ubekwe yini kanjani? Yini ekubekela la? Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba. Ungangishayi Jehova, khona into engicela ukuyibona la kulabantu abakho abaphambi kwami. Cela ukuyibona Nkosi yezulu nomhlaba. Umuntu akaxhawule seduze kwakhe, ngiyathi siyakubongela. Ngiyakubongela futhi uba kulo July omkhulu kangaka. Uxhawule seduze kwakho. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba. Lo July mkhulu kakhulu bantwana benkosi. Lo July unzima, lo July esikuwona. Lana Nkosi yamakhosi umdedele ungene kwaziwa ikasikhombisa. Kodwa ukhonotho Nkosi yamakhosi esake sabona ukuthi sekuya ngasekupheleni. Umdedele wafana nokuqala uzofika egcineni. Manje na sibona indaba encane efuna sidale ngayo. Le ndaba incane na. Ayizidle ekhaya. Qhubeka baba. Ungihlanze ekoneni kwami. Ungihlanze ekoneni kwami. Ubona noma ukhona uthandaza. Ukucela uNkulunkulu akugeze kuwa konke ukona kwakho. Uthi Nkosi akongigeze, ungihlanze bese uyaguquka, bese uyahlukana na. Yini oyishile manje na? Othi ngiyayishiya into ishiswa ukuthi ngiyakholwa nje kuphela. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Iziphambeko zami. Nesono sami siphambi kwami ngesikhathi zonke. Isono siphambi kwakho, noma wena ungakhomba kwabanye, kodwa isono siphambi kwakho. Wena lokumile wena ukhomba abanye, uthi nanga unesono, na unesono. Ngonile kuwe Nkosi. Uba ukuthi le nkonzo bikhuluma nami. Ungathi wazi abatshela. Hayi, abekho abantu abatshenwayo. Ngikhuluma nami, ngikhuluma nawe. Uma kusho njalo lenkonzo bikhuluma nami. Uyibhekise kuwena uthi imina lo. Imina. Ekhaya. Ngonile kuwe wena wedwa. Utheni uba? Oh baba ngiqale ngibonge Nkosi yezulu nomhlaba. Kusuka Nkosi yamakhosi. Entsheni yakho Nkosi yamakhosi uyinika inkonzo. Inkonzo zaba inkulu kakhulu baba. Wazwanika abafundisi bakho baba. Ngesonto elidlulile inkonzo zahlule zaba inkulu baba. Siyabonga baba, siyabonga. uJuly wakho Nkosi yamakhosi muhle. Ngabafundisi obobanika inkonzo ngesonto elidlulile nentsha yakho Nkosi yamakhosi ngawubona uJuly umuhle. Lutho Thingo sikulowamuzi bevukile ekseni kwamenyezwa kwathi wahlangana wethu hlangana mhlathu wazanayo kwamenyezwa Thembeza inhlolo kwamenyezwa wasecoshwa abantu. Omunye ngimkhumbulayo kulabo abantu abacoshwa ungema uqhugwana no baxosha labo bantu baxoshwe ekseni kuze baxoshwa. Uma sekusile uThingo liyahamba ngathi baxoshwa nje ebusuku liyahamba uThingo ngakusasa luya eGoli malivuka uThingo abantu balo abekho. Wasethi akubize bonke abantu babizwa sathi iyacaka icini. Uma lisifika lapha lithi into ningenza yona. Indaba ningangihloniphi.
wathi ukhona no wathi lena angithi nina namabhizinisi no akwangeta khona amabhizinisi kodwa baba sinawo wathi ukhona umuntu okasuke ecotsha isisebenzi sakho ebhizinisini lakhe ebhizinisini nalo kuyafika nje umuntu ongamazi ecotsha isisebenzi sakho phone idelelelani mina ngoba bakhona babekhona angisho ukuthi bafowethu asambeni ngendlela ethandwa unyazi ngoba unyazi uNkulunkulu wethu sizobani ngumsindo manje sesidlulwe ina abantu engekho lutho phambi kwabo abayihlalele nje bebuka indonga bese thina sibanga umsindo la kukhona uNkulunkulu phambi kwethu sidlulwa abantu nyababuka indonga abathi Yesu uzobuya ayibo bafowethu eyogcina abasefeso 6 verse 23-24 6 verse 23 and 24 bese umbhekela amaHebheru bese ngiyavala bese ngibuyisela ezulwini phone 23 and 24 Ukuthula akube kimina nonke bazalwane bonyazi nothando alube kimina nokukholwa akube kimina khona kuvela emnyazini umusa awube kubo bonke abayithandayo inkosi amen umusa awukawube kubo bonke abathanda unyazi yini sahlina nje kangaka sahlina isithunzi sami yini isithunzi sokwenzani ngeke siye ezulwini isithunzi wena nje oyezulwini wakhathi isithunzi manje wahlina nje awungeneki uyinkinga nje awungeneki awukhuluma noma umuntu ekubingelele uvuma ngekhanda noma ingelele uvuma ngekhanda ngoba yini bantwana benkosi nalo unyazi phambi kwethu asikhulumeni indaba yonyazi masihlangene sikhuluma indaba yonyazi ngoba unyazi luNkulunkulu funda amaHebheru kale verse amaHebheru 12 verse 1 ngakho lokhu thina sihaqiwe isixuku esingaka sofakazi sihaqiwe Nkosi yamakhosi sihaqwe isixuku sofakazi asilahle konke okusindayo asilahle yonke imkhuba yezwe ngoba njengoba silana nje sisezulwini kakhulu ukona okusithiyayo futhi madoda bazalwane izwani nanka amazwi lana njengoba silana nje umuntu uma enikwi platform la onyazini ekhuluma lana ukhuluma kahle kodwa kunele kungasukwa la kiwe emakhaya afika ashintshe umuntu akasena lo muntu akade uyena lapha mbonyazi ashintshe umuntu kanti kwenzekani madoda akasibani lento nasemakhaya sibi lento siba yona masilana singamkhohlisi uNkulunkulu funda siqinise sigijime ibanga esilibekelweyo ngiyagcina manje kodwa ngifuna ukusho ukuthi egroundini uma singena egroundini suke kusethiwe umuntu enikwe inamba yakhe nombani unikwe inamba yakhe nombani unikwe inamba yakhe
azoyidlala, noma bani kunamba yakhe azoyidlala, noma bani kunamba yakhe azoyidlala. Uma sengena lapha egroundini awuyi kodlala eswini ubekwe backline. Awusuka eswini uyogada ekhona umgadi phambili. Manje siyabona kuyaphithizela abantu bagijima ibanga abangalibekelwe noma uthatha indawo noma uthatha indawo baze bagijime baze bafuna ukugijima naphambi kaNkulunkulu bafuna uthatha indawo kaNkulunkulu. Baze bafuna ukuthatha indawo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona yonke into kuyena bafowethu asivumeni uyena udriver wesitimela. Yindaba sifuna nje ngoba sana isitimela driver kanjani. Asana usaphuma phi lesitimela. Noma singalayitha sinyitheke esonyazi. Lapha yana kuye kwangena abantu la. Ngobunyazi libambemile abantu balo asingabahlukumezi. Libambemile kuye kwangena abantu begeleza la bezokhetha uNkulunkulu. Bazofika sinje. Bazofika solo kanje uNkulunkulu ethi uthi angikhale. uNkulunkulu ukhala kanjani phambi kwamakholwa? Izivuma izibeka ngoba ukuthi uhlakaniphile kanti nomunye uhlakaniphile. Uthi wena ubona ukuthi hawu laba sihlakaniphe ngaphezulu kwabo. Kanti babona nabo ukuthi hawu lo sihlakaniphe ngaphezulu kwakhe naye. Yake sake sathi sigadile lapha ya ku freeway la sisebenza khona. Sinenganye enye umsebenzi ngaku freeway. Sesiyaphuma ke siyogada ke ngekhathi zo December. Sesibona abafana nabo badayisa ikhuphashi. Bayilengisile kanje. Bayilengisile ikhuphashi. Esema umlungu. Uma yema umlungu avula ibhuthi. Bese umfana eyebhuthini ngemuva afika sibeke phansi bese vala ibhuthi. Isikhuphashe asibeke phansi angasifake ebhuthini. Bese ucollect imali kumlungu. Ngesikhathi kumlungu ethi uzocollect imali umlungu ashaya imoto ahambe. Athi shaya imoto uyahamba sibamba umlungu. Umfana siphakamisa athi nasi. Abreak umlungu abona ayikho le breakelayo ahambe. Uthi uhlakaniphile umfana anomlungu uhlakaniphile. Umfana uthi uhlakaniphile kanti nomlungu uhlakaniphile. Nawe uzothi uhlakaniphile kanti nomunye uhlakaniphile. Bese kufana nala madoda amathathu aphuma etayofuna uSathane. Aphuma la madoda athi siyashumayela ake siyobheka abantu manje na. Ake siyobheka abantu esibashumayezile. Bathi bayafika abantu sebebuyela emajikini laba bebize khona babuyela emajikini abantu. Bathi ukhona uSathane obuyisela abantu emuva siyabashumayeza bakhetha inkosi kodwa khona uSathane obuyisela emuva. Baze bethi asambe siyombheka ufanele ukuhlala kuleli yahlathi. Ushindo tendala esimaphephetheni madoda. Yathi ufanele ukuhlala kuleli yahlathi. Bahamba baya ehlathini mabefika ehlathini bazula base bethola ibhokisi elikhulu elinemali. Cela imali. Imali engaka. Bathi bayibamba ayisukume phansi le mali. Iningi kakhulu yesinda base bethi ayiwamba uthenga into esoyidla. Sithola amandla kwese sisukumisele le bhokisi. Uhlakanipha. Uthi uhlakaniphile nomunye uhlakaniphile. Uthi uhlakaniphile nomunye uhlakaniphile. Basebe bethuma yethu bahamba mayihambile baplana laba babili ukuthi uma ibuya ke siyaqeda ngayo khona le mali kuzobethu sobabili. Kanti nalona uplanile ukuthi le mali ngifuna kube yami ngedwa wathenga lokudla wakufaka ushevu. Faka iretex lento babuya laba wathi efika babe beqeda ngaye basebedla
bathi asidle kahle ke sothwala bathi bayadla badla baqeda wathi omunye awisisu wathi omunye awunana kumina sanyuka ubala wathi omunye awunaka amandla phela kimi wathi nomunye amandla phela kimi bafa bonke labantu yilo hamba eqala uyaplana yilo ababili bayaplana baplanela nemali yasala yodwa imali bafa bonke abantu sala zaphela iduma lana bafowethu sinezigaba esinikezwe zona ibandla linezigaba zalo ziphelele icela uNkulunkulu asiphe nje lo musa ngoba Nkosi uyakwazi ukwenza izinto akosiguqule Nkosi silandele umthetho wakho nyazi wezulu silandele iprotocol yakho yesonto silandele njengoba injalo sizazi into efuna sidlule kuzona masifuna ukwenza izinto ngiyacela nyazi wezulu ngoba uNkulunkulu ngicela Nkosi yezulu nomhlaba usishintshe usende sibe yilabantu owathi msukwana usidala usibizela kule nkonzo wawufuna bona ake sibiyibona Nkosi yamakhosi usishintshe sibe labo bantu nangesikhathi ubeka befundisi bakho wawubeka ithemba kubona sicela ngathi Nkosi singaba ithemba lakho ngeqiniso uma Nkosi sikhona phakathi komuzi usinikile leyikhundla ngoba leyikhundla akuzona ezethu ezakho asibe Nkosi yamakhosi labantu obubafuna ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukuba ngime ungithethelele Nkosi yamakhosi kusuke kwaphayiza online baba baningi kakhulu ngathi ngibamba lo wathi nalo ungawungiyeki ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi businikiswe